tu ujumbe tu pekee. Acha tu ujumbe tutausoma, kama vile huyu mama ambaye anauliza kama tunafanyaka operation. Hapana, kwetu hakuna operation. Donc hakuna operation. Kama ni magonjwa ambayo inalomba operation, tunakuelekeza kunako kituo ya afya ambayo iko ya moderne, ambayo itakusaidia kwa ajili ya kufanya ile operation. Lakini sisi tukiona kama magonjwa yako itapona bila operation, na mara moja tunakutunza unapona. Lakini kuna magonjwa mengine ambayo tunaona inalomba operation. Donc hata tutunze tufanye nini, haiwezi kupona. Inalomba tu huyo mtu akwende kupasuliwa, akwende kufanywa operation. Mara moja tunakuelekeza, kwani ni mwili, na mwili nalomba tuikinge, tukinge mwili wetu. Sasa mwili wako na wangu si moja. Kama mimi nasema ni kutafuta tu pesa, hii magonjwa inaweza kuwa opere, lakini mimi nasema ndaitunzi pone, hautafanya operation. Kuna nyakati unaweza kuua huyo mtu bila kujua, na ile ni dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwani penda ndugu yako kama vile unavyojipenda mwenyewe. Sasa kama unaona kama hiyo tatizo yule mtu kabisa inalomba tu apasue, afanye operation, mwelekeze kwa operation, mwelekeze kwa kituo vingine vya afya.